Ke ronetse barutibane gore re rapele re tle re tsamaile ko tanking. Ke re re sa tshwara maina moruti re koparo re tsele. Just to remind Bakal Varna, culture na pertama sika kwa tlhogong gareng ka ko mautong ba simolola go katsa a re bopeng ditlhogo ba rapeleng di morang ka leina la Jesu Kriste re a go atumela kgosi ya kgalalelo tsena le rona mo tirelong ya phitlho supa bogolo jwa gago supa lorato lwa gago ba balela botlhe ba ba santse ba le mo tseleng modimo a rona ba batlang ba tsisa kgomotso le kgothatso ka Jesu Kriste morena re a go laletsa amen. Re ka tsaya borre re tle re tsamaile ko
tse di hatse le tsa bobedi e nne tsa baruti re tla re tswelela ditsela tsa ditsela ditulo tse di hatse le tse di ha line ya bobedi 1 2 bana dilo tsa rona ke tse di hatse bana ditulo tsa rona ke disofa tse di hatse Ona go sofa. ba bangwe ba ka tla go nna ga ba bagolwane ba go tsa ditulo tsele ka boso Amen. Reka kuba mautu di dalam hukum. Dumelang phetogo ya Modimo ka leina le lemata la morena Jesu. Amen. A re rapeleng mo leineng la Modimo rara le morwa le moya o boitshepo. Mosoko o montle rara go leboga le mo mosong ono jaaka o re thusitse rra ka makutlwelobotlhoko a gago. Ga re tsena ga Modimo a rona ra ikokobetsa ka leina le lemata la gago Jesu re batlhanka ba gago re bana ba gago Modimo a rona. Ra go ineela ra simolola tirelo ya batlhanka ba gago ra re Modimo a rona re kopa ketelelo pele le sego ga tswa gago re nonotshe Modimo a rona re nonotsha bana le ba masika le ditsala ba he kgomotso rra e bitswang ko go yena Modimo a rona tsa taolo rra mo tirelong ye yotlhe go simologa ga le ko e tla helelang teng ka leina le le maatla la morena Jesu ra leboga amen. Ke a leboga moruti Pule. Bagatho re santse re emetse gore re nne le mo go tsa oketsa mantswe mme re ga re santse re ba emetse yalo re tla se re eme hela ke tla be ke biditse mooki ha re lebile mo lenaneong la rona mooki ke ena mo a nang ka mma rona ebile ke ena nao ka monna rona makibitse me Maria Pule gore a tla tsamaele ka kwano re tle re kgone gore a re he a re dianeng se hela se le se mo hela ke santse ke baakanya sengwe ka go jo ka kgona
Amen. Re hano di tsala mo go Kriste gore re tle go laela le go robatsa sentle di tsala tse tsa rona me go itsone Tina Pule le re Olorato George Pule a mewa ya bone e roba le kakaretso me Maria Hana lentswe rotlhe ya ka re itse le ona a kopile jana gore mma re hetse ha a kgone gore a tla utlwane mme ha ile gore rota bolong tetlelela gore ke e go motsading re Philip Mphetho gore a kgone gore a bue ha ele ene lentswe la gagwe le ka utlwala jaaka le la mele go tabo go ntse go siana ere ha ke tswa mo go motsadi re Philip Mphetho ke tla be ke tsana ka ga go motsadi re Andrew Pule ra go tsama rotle yana ha re tsena mo go ba buang re ba tsaka yo ile gore o bua ka ha le ka o tla bua go tse ga ngwehela a modimo a re se go hatsa re Philip Mphetho ke tla be ke go laleditse gore o tsamaile ka kwano o tla go bua o le motsadi wa ga mme go itsone Pule nako ye ke dumedise phutego yotlhe e leng hano ka leina le lentle la morena wa rona Jesu Kriste
ke dumela gore lentswe la me le a utlwala la ke sa tshwara segwagoe mme lentswe la me ke segwagoe ka bolone mme ba gaetsho kana tota botsadi bo tsamaile ke gone ka mo o tla no bona mo gompienong go tsa ngwana a le kana ka nna go bo go ke motsadi ke dumela gore a sa tlhore tere ga kgamane re itse gore yone tota botsadi bo tsamaile mme le gale ba tsamaile ba ntse ba re tlhatlheletse ka go rialo ke a leboga mme ke tsene mo go se ke se romilweng ke ene ga o gengwe Philip Mphetle yo o emeng gayo mme yo Tina go itse one ke ngwana wa ga rre Ramuyane Jeremiah Mphetle o nyalo ko ga Rapule jana a tsalwa mo go ara Mphetle mme rre Ramuyane yo ke ngwana ke rago mme Tina e leng Ramuyane ke ngwana wa ga Mphetle e le ngwana wa ga Mosikari e le ngwana wa ga Kisilwe batho ba barwa le barodi a Mphetle a Mosikari a Kisilwe ba tlholega mo kae mo kgotleng ya ga Sebako ya tle re ha go ntse go tlhalosiwa re utlwa go teng tota batho ba ka tlholego ya bone ke Mandebele le hopolela Sebako go raela gore rona ke ra ha ke tse ke tlhalosediwa ke bone bagolo go gore rona jaanong Batswana re be re Sebako gate tota ke le hopolele rang gore Sibongo le raya Sereto ke ra ha re ntse re tlhalosediwa ke le itse jana mme ba ga rona ga ke na mahoko a malele ga ngela ke gore mmeyo ke jaaka ke se ke mo tlhalose ke ngwana wa re Ramuyane a Mphetle a Mosikari a Kisilwe go tswa mo go tleng ya ga Sebako mo kanye go ka loela batsadi ke a leboga motsadi mare kope jana motsadi wa ga o Lorato re Endrupule tsamaya ka kwano mokgatla lo yena o tlo hite ka ntlhae ke tlabe ke boela ko morago yana ke ya go moki ga ke tswara nkile ka mmona hai mare kope jana gore me mare a Pule o tsamaele kwa Enturu mokgatlo o tla re itshwarela no ise o hubi maoto mme sebaka ke sa gago o motsadi wa ga o Lorato haleluya amen ba re tshota ke tse sebaka se ke lo dumedise mo leineng le le go la go se Yesu ke hemela go godimo ga iske be ke itabose monna yo nkgoro se ka se go a go ba re motho yo o Lorato ke nnake ke ngwana ga rangwane na bidwa go te mosimane gape mosimane gape e le ngwana ga Rankokone mosimane gape o na le batsalwa le ene ba le 12 e le borre ba le 8 le bomme ba le bane ha ile gore ke gakologala sentle ene tshwantsa bene lo a boroba bobedi ka gore o na le bomogolo e ba supa le bomonna be ba le bane mogolo e ba ntlha o na bidwa go te kgabotsela o na nna ka halo batseka ha le gompieko
bana ba gagwe ba teng ka halo ba tseka ha mo World 2 bana ba ga Kgabotsela ba salwa morago ke rakgadi ne go teng Mamotho ha go tswa Mamotho e be go tsena rre yo ntsetseng bona bilwa go te morulaganya ba salwa morago ke mothusi o na huduga mo kanye o na ntsa gile mo kanya ba tloga huduga a go aga go ga Mosopa ha go tswa mothusi e be go tsena rakgadi ne go Tshegohatso ha go tswa Tshegohatso e be go tsena rakgadi o mongwe ne go te Boitshwarelo Sesotho ha go tswa Boitshwarelo Sesotho e be go tsena Rangwane ne go te Motlhabane batho ba ke ba buang botlhe ba gaetso ga ba sa leyo ha go tswa Motlhabane ke gone e be go tsena Mosimane gape ha tswa e be go tsena rakgadi ne go te Ntshana na tse re go ga Rapema ha go tswa Ntshana e be go tsena Rangwane yo e leng gore e bile ke ene hela yo sa ntseng a le teng mo botshelong mo go bone ba ba 12 bao Rangwane Yukbuli ba le bantsi lwa mo itse ne ile mo parlamente wa Gaolone ka dingwaga tsa maloba e santse bidwa go te Ngwaketse West ke ene hela sa ntseng a le teng Ngwaketse South ke a le Bogakgosi Ngwaketse South ke ene hela o ile ngoro santsa a le teng mme ke sekua hela motho a modimo go ga Bokete ha tswa e be go tsena Rangwane o mongwe go te Gaontese ha go tswa Gaontese e be go tsena Baruti e le go Hejane batho ba e le bana ba Rangokote le ba ntisitse Pule ba ntisitse ke mmemogolo motsala rre o na a tswa go gare ga bana kgosi go gare Mongalako ke ba rwa Rangokote ba gaetso Rangokote o na a tsetswe ke Pule a tsetswe ke Mmatli a tsetswe ke Pule wa ntlha a tsetswe ke Motlhabane a kwa a Mphela e le Bakgatla ba ga Mmanana ba tlholega kwa Afrika Borwa ba gaetso go lo ga tega Mosetlhe batsadi ba rona ba bogologolo gate ba dule go ka dingwaga tseo tsa bogologolo ba ngadile ba sa batle go busiwa ke kgosi ya mosadi batla go goroga mo Botswana ba kile batla ba burika go ha Thamaga bangwe ba sala mo Thamaga ba bangwe ba ga Mosopa ha o tsana go ga Mosopa go na le kgotla engwe tona ya e bilwa kgote yo Motlhabane ke o ne e leng gore bangwe ba rona ba ne ba sala go ne ko mo le ba bangwe be ba tswa e batla go thibella mo kgatleng mo ga Mahikana ka bokhutshwane jo bokalo mo tsamaisa tiro ke tsone ditso tsa batsadi ba rona tseo mme go bohelong ka re a moa wa ga nna ke gore ba le ka kagiso ke a leboga Mokgatla mare tswelele pele mme lo ska lwa tshaba go opela le nna ntla se ke tshabe go lo emisa re ska ra diga di hatla go thata gonne re ipelela botshelo ke
ya ditsala tsa rona mo go Kriste a modimo a re sebahatse. Me Maria Pule tsamaela ka kwano o tle o re he tsa botsogo. Ako ba kwe lina la morena. Ke kwadilwe ke le mooki. Mme ga ke mooki ke ngwana. Ebile ke mogolo. Tiro ya booki e ne re tshwaraganetse le bonna ke le bommangwana a rona. Jaanong nna ke le gaufi le bone ka gore ke ne ke nna le bone mo lapeng. Ke ne ke nna le bone mo lapeng. Mme go ka mo re ne re go tshwaraganetse hela rotlhe. Motsadi wa rona re mo kile. O sala simolotse go lwala ka 2016. Mme a tsena mo sepatela tswa re kile ra mo isa le ko bo Mahikeng. Mme a tloga nna botoka. E le bolwetse ba pelo. Mme jaanong a neelwa dipilisi jalo tsone tsa bo blood pressure. Motsadi wa me nna a tshaba sepatela. Le nkukule ene o ne a tshaba sepatela. Ebe le gore ha banda tsa dipilisi tse. Ena ha batla gore a ye ko sepatela go check gore blood pressure e tsamaya kae. Nna ke ye ko chemist-ing ke go mo rekela. Re ne re dira hela jalo. Ebe re ka March 2023 botsogo ba bo hetoga. A admitiwa ya lo ko Marina. O nna ko beke di ka nna 3. Mme a tswa ko ra tla mo ga ya ra nna ra tla go moka. Jaanong o ntsantsa na re tsa 3 months mo lapeng ha 3 months a wela o wela ko sepatela. La bohelo ha tla ya sepatela e ne le ka July 2025. Mme o na tswa mo sepatela ka August 2025. Jaanong ha sala boa ko ga iskwane sentle ka gore ha tswa ko sepatela bone ba dirile tsotlhe tse ne ba ka di kgonang ba kgonne go normalize blood pressure ba kgonne go normalize makwa a mangwe a gagwe. Mme jaanong kgang e be nna oxygen. Ba re mme ha re ka beela motho mo sepatela oxygen re mo isa ko lapeng re mo isa ka oxygen e tla re ha e tlhoka lo tla e monela ga bo go nna jalo. Ha re le mo lapeng mosadi mogolo ene ha tsena mo oxygeneng ene a re go supa gore wa lwala. Jaanong ha ba tle go tsena mo teng ka gore ba ga ba tle gore batho ba re wa lwala. A sa le mo gore yone oxygen ke yone e moala. Hela ka gone kganya go tlhaba sepatela le bongaka. Mme go ne ga nna hela jalo a na tsena ra ne re mo isa ha tleliniking jalo. Mme e na re ka di 25 re be re bona botsogo ba go bontse bo a ko tlase re ntse re mo isa ha ditleliniking jalo. Mme ya re ha re ntse re mo isa jalo ga tla nako e leng gore nna ke tla buang ka botsogo ba go ga ke tswa a ba re tlogela gore o tlegeleng ga go jalo re be re sa itse gore mosadi mogolo jaanong re mmolela jang gore kana monna a rona o tsamaile.
ra be re ya ko tleliniking jalo ra go ba bolela gore re na le seemo mme ga nna madiadia monna rona re tlogetse go le sontaga ka bo 4 p.m. ga nna madiadia jalo ko tleliniking ra helela ba mo re fera phakela wa Mantaga ko sepatela ha re tsena ko sepatela ba mo asesa jalo ngaka e be re mmolela gore mme kana go na le kganyi ya lo sa ba re nya re ska ra mna mare mmoleletse a stabilize pele ra be re mo tlogela jalo ko sepatela a ditilo go le Mantaga ka bo 10 mo mosong ra be re boela mo lapeng ka maswabi jaanong re tla go nna re bua ka yo tlhokagetseng ra be re kgaogana jalo go ne go na le meeting-nyana ga o hela bekere a gona le mongwe yo o tla tsamayang le nna ko sepatela ke a go tlhola mosadimogolo mme ga se ka ga nna lope ka be ke tsena mo koloing ke tsamaya ke a go tlhola mosadimogolo ga ke tsena ko Crescent mogala wa bolela e le wa sepatela yang dinambara tsa sepatela ne ke setse ke di itse thata ka gore ne ba nna hela ba bua le nna ka tsidihalelo mme ka tsamaya hela ka beta pelo ka goroga ko sepatela ka heta ka tlhokosediwa motsadi wa me mme ga ke ise ko ke nne ho ke re jaanong ba bangwe tlankwana ke ne ka boa ke ntse ke le nosi ka boela mo lapeng ke tla ke ba bolelela gore kana go ntse jang mme ka bokhutshwane motsadi wa rona le ga nna a lwala go ne ga nna le negligence mo go ba sepatela gore motho e be ra le mo oxygeneng e be go sena yo nanga motho o dimela gore motho o tsamaya kae ka bokhutshwane hela botsoga ba ga mme bontse jalo ke tla bua ka botsogo ba go Lorato Pule o rato le ene botsoga ba go ke busimolotse nae go tswa hela ko ne busimologa teng bolwetse ba ga gore simolotse go bolemoga mo kgweding ya November yone hela re tswa mo go yone jaanong ra be re ya ko sepatela jalo nna ke bona motho a etse ruri ga ke tsena ka ke tlhela motho o mo triping ke ga kgamale be ba mo admita jalo mo sepatela jaanong re o Lorato ba ne ba mita ba re o na ba belela gore o na le TB ba mo tsenya mo isolationeng mme di results ga di a ka tsa super TB dina tsa re motho ga na TB ba be ba montsha mo sepatela ba mmulela ra be re tla go hetsa beke nae mo lapeng ba mo neetse melemo e ba e mo neetseng ha re mo neela melemo motho wa kwa ha re mo neela motho wa kwa gantele ka motho a re mo isetseng ko go ba sepatela ba hella ba mo admita gape gone ko Athlone jaanong ba sa le bone ba sa tlhaloganye gore tota gate bothata ba gago ke eng le rona ha re ntse jaana re santse re tla boela go bone ka gore ha re santse re song re utlwa loso ga re se gore kgone gore re boe go utlwa gore tota mme yone nako a loso la gago go ne ga diragalang ka gore ha re santse re tla tsena mo go ene jaanong re bua ka mosadimogolo ga itsedi ke o lwetse ka bokhutshwane mme go supa ditlhabi tse o ne di ntse di le teng mo go ene ke rata go bua le borre ka gore re na le go utlwa gote borre ba sa ba sepatela mme nna ke go i-witnessitse first hand ke kopa gore ga go na le bothata yang ko sepatela ba dipatela ba tla lo thusa ha re itse gore bothata bo ga go ke eng re dirile gore ne re ha ba test after test le ha tla go tlhokagala jaana ne re le a re ka la boraro ke tswa ko Gaborone ke tsamaela ga geological e be gote bo a kwana gore ba tla go dira ditlhatlhobo dingwe e be ke boela ko ke a go tsa ya ka re itse gore mo dipatela tsa rona ga go tle le gona le melemo le ha ba tla test o ikela ko private labong ne re tlhaela re dira le ne le tiro a rona o tlola tsatsi ka moso ba letsa jalo hela jaanong ka be ke ra ka itsele ke makare wena o tla boa go tsaya di-results o di isa ko sepatela ha di isa ko sepatela jalo nna ga keo jaanong le ene ka gore nna ne ke setse ko teng ke le nurse ke botsa dipotso tse ke di botsang ena se ka botsa dipotso dingwe ha ke tsa gore jaanong nna tla re ka moso ke be ke ya go utlwa gore tota ga tse di-results tse o tsa reng e be e jaaka go go Christmas di ngaka di tšhaisitse ba go tlhaela ka Mantaga
rona re le baoki ga gona tekodiso re ka lo e hang lo emela dingaka rona re ba re ba thusang hela ka maswabina re tshwantse gore ya nna ke go bona dingaka ka Mantaga ga itsadi a rona a ba re tlogela go le Sontaga a ka lo ba gaetso mme ne tle re thapelo ngwe le ngwe ya rapelang ha e hetsa o rapela thapelo ya Psalms 23 so ke tla kopa gore rotlhe re eme thapelo e rapele amen jaaka go kopilwe ditsala mo go Kriste a rotlhe re rapeleng Psalma ya bo 23 Jehova ke modisa wa me ga nkitla ke tlhoka sepe Amen. Amen. Ra leboga re lebogile Ausimeri ka mahoko ao. Re tla bo re ntse re tswelela ba gaetso. Ba batla tsamaelang ka kwano ba tla go bua. Ke kopa jaana gore re se ka ra tshaba go atumetsa maikeo mo molomong wa rona jaaka ke dirile jaana gore o tlo kgone go utlwala. Ha re ba ka tsela nngwe ga utlwale go batla o atumeditse botlhe ba batla tsamaelang ka kwano re ele tlhoko ntlha eo makeko go malome Re Francis Kosimang Re Francis Kosimang o tla go bua ka GT. Ke a dumedisa putego e hano ke mehano ha ke le mo thakong tsa ga Re Motoloki o e ne le kgaitsadi ya Tebogo e le ngwana ga mma mosadi mme ha ke tla go bua ka Augustina re ne re setse ka ene hela ile ena motsadi wa rona batsadi botlhe ba tsamaile re tshepile ene mo e leng gore re ratlhegetswe hela thata mme Augustina le motho o boinelo e le motho o moao o hatshe nako tsotlhe ha re na le ene mo lapeng mo re tle go motlhola o na le ka tsela e yotlhe gore a re lae ka gore ne le ena motsadi wa rona wa bohelo a tlwetse go bua re bana ba gamme a re phuthaneng a re sekang ra latlhana jaanong ke ono re sile re setse re le fela ga ra sala ka ope ke seo se ke se kopang le mo family gore re nne re gopoleng dikgakololo tsa gagwe re bopaneng re se ka ra latlhana ga o mongwe a diretse o mongwe phoso mitse o nne ha tshelene o more gore ga wa mpuisa sentle jaana mme lo tshwarelane ke ka ha botshelo bo leng ka teng go eta ho ga ikitla e be re bopana ga ikitla e be re bolokana Augustina ne le motho o na tsamaya mo bathong o re rutile dilo tse dintsi thata ga utlwa mokgosi go te mongwe wa lwala ha next door hale o na tswa a tsamaya go tlhola motho o no lwalang go supa lorato go supa tirisano mmogo jaanong ba gaetso
ga ke na mahoko a mantsi a nka buang ke ne ke kgothaletsa hela ba family gore a re bopaneng jaaka na tlhola re la ke ra gore la bo helo hela ke se ka go senyetsa nako motsamaisa tiro ke ne ke re a moa gagwe o robale ka kagiso ke a leboga re khosima Austina wa gaetso ke motho o montle tota banna ba bantseng ba baloga ba go teng ke bana ba garang kokote ne ba nyetse basadi ba bantle le rona ra mo itse mme ke ene hela o na a setse mo dingwetseng betsi ba ga rang kokote le ba ntisitse mme le rona yaanong re ne ra ba go tsaranya la basadi ba bantle ra ka betja mma ke bitse Matsale go tlatsa nte dumelang phetogo ye boitshepo ke ne ke re ha malome a hitileng teng ke latlhele nyana go oketsa nyana ya go le go botlana nna o ke leng hano ke bidwa ao ba kwe moilwa maagwe Maria Austina jalo ke setlogolwana sa borre sa tswapong jaaka maloma a sa tswa go bua o tsetswe ke mme Tebogo jalo mme Tebogo a tsetswe ke mmamosadi a tsetswe ke Mopo le a tsetswe ke Mopo le dikeledi mmamosadi o ba gaetsho o na le batsalwa nae jaaka ele morwadi ya Mopo le dikeledi batsalwa le mmamosadi ke mme go ne go te mma bohelele o nyetswe ko Serowe go gora ke abilwe re na le bone bana ba gagwe gone ha go tseng ho ebe go nna le Mamputsu Malogose ko Lobatse le ene hela jalo o tsetswe le mmamosadi go tseng ho ebe go nna ene re motsala borre e bongene moilwa ke ene a tsetsweng le bone bo Tebogo e bong mmagwe Tina ke ra gore ke ne ke re ke hete ka yone batho ba go tlholega ga bone ene Mopo yo o tsetseng batho ba ene ele morwa sa mogano ele morwa modibedi re batswapong re tswa mo khotleng mo kanye kontsweng gona le khotla ya tswapong kontsweng go tsweng go tswa ha ba goroga go tswa ba ne ba goroga ha ba tla mo gone mo kanye montsweng ba ne ba goroga go tswa ko letšheng la Mamadila mo khotleng yo modibedi go tsweng go ha ba goroga go tswa ko ba ne ba tswa ko Pietersburg le bapedi ba hetotswe ke lehelo la letswapo ha tswapong hale ebe go teke ba tswapong mme gone hela re bapedi betso ke ra gore motho yo go itsone Pule ke setlogolwana sa batswapong ke re ka go lekalo a moa wa gago o robale ka kagiso ke a leboga motsamaisa tiro go bomphile sebaka ra leboga malome o bo tladitse second date ke tabe ke ya go ke tsa gore re Mphetle Philip Mphetle o no hitile ka ntlha ile a kere ke ne ke kopile ya le gore ha o le gore o bua ka hale ka ha o heletse ruri a no hitile ka motlogolo Lorato o re tata o ska re tlatla dumela bagaetso
tota kana ba gaetso ke ne ke tsa gore ka gore ene o lorato ke motho go lo aramphetlhe jaanong ne ke itse gore hela ga ke tsetse ke buile gore mme mmaagwe ke morwadi a mphetlhe go setse go itse go itoba ene ke motlogolo mo go aramphetlhe jaanong ka se ka tsena mo go yone ke tsa gore e tlhalositse ka gale ka gore mme mmaagwe ke morwadi a mphetlhe ka gore yalo ke dumela gore e tlhalosegile batsadi. Thank you. Ke a leboga Nyame o rile tata. Matsali Reverend Peter Pule sebaka ke sa gago ordained minister. Ke a lo dumedisa ka leina la Kgosi Jesu modimo a lo segofatse ke ema ke le matsala a gwe mme go itse Mantina Pule ke leboga bana ba garang mona gore ba ntsentse ga ka gore ke ntse thata le bone kolobatse ke gore go kolobatse ka dingwaga tsa bo 80s 1985, 86 go gongwe mme nna ne ke nna ka BMC bone ba le mo pileng Mago Maria ke simolotse ke mo itse ka go mo lebela hale go gongwe a heta le Ramaria kana mo go ibiga se motho ratang go nna ke motho ya nang hela aba tsama ke motho mo go ibio tlhaetse wa riana hela ba tsama ne ke ba itse jalo le Rago Maria mme ke atimalane thata le Mago Maria ka halo batsi batho ba bo olorato go mo etapele bana ba ga me Matina ke ba godisa mo Sunday school ya Lobatsi. I was the youngest teacher at Sunday school. Kahalobas. Boy, ne haba simola ne ba re ke rabo. A ba re motho go ngwana ga mogolwa Maria. Me Mago Maria ke mo itsile le mme yo o tlotla. Lo tsa ndi kgang. Ha ona le ene. Me bile Mago Maria. Ne le mme yo skon. Thata. Le mo bonnong jwa gagwe ha na nna teng Kolobatse mo pileng go no go le sekolo batho ba re go letseng Kolobatse rotlhe ra itse gore Lobatse o na le leswe Lobatse o na nkga Lobatse nne ya ra o tsama mo gwene o tsama o sisibetse a o tswa gore ne re na teng go diplateng tsa BMC le sono le thamo mo komponi hano go nna go lela teng ha go noa o le ralla wa go eta molapo a peleng wa go tsena le go bo le tlang mme hala ha o tla wa go tsena mo lapeng lwa ga Mama Maria o tsena mo lapeng lo ileng gore lo sekolo no gona le politician ha ke tsora la is Sunbeam I get la pala ga we lu didilwe ka lo tsetswe lo bolo polichiwa le ha o tsena teng menko yotlhe dintsi tsotlhe no se kwa di wa di bona le go ja ga bone go ka haneng ba ntse ka teng ba ne ba ja dijo tse di sekolo mo lapeng a nna le sekolo ka ha ke mo itseng ka teng Mago Maria ne le motho a nang a ntsela dikgang tsa bone tsa di business a ntsela dikgang tsa bone tsa ile banyana a ntsela dikgang tsa bone le ba ba kileng a lwa le bone tota mo dipateng mme Mago Maria ka be ke tswalana le ene jana ke be ke tsalana le Solomon a le ko biaka ka go tlhoka lesego
Solomon ha a hitsa ko bia ka bona tiro mo business machines ke be ke bona tiro mo Barclays Bank a ba tlhoka lesego o tlo go tsetsa le mohela a ba go bona kotsi ya koloi a kgagana le botshelo ha tsele ka kwa ke be ke tswelela ke tsalana le boikhutso re tsalane thata go itlhella re be re kgagana ke bua ke a go nna ko kae mme ke le motho a leng gore ga ke le kolobatse ke a go go mare a huru ga ko lobatse a tla go aga ha ke tla go bona go ke tla go motho ka hitlela e ntse le mare yo nang ha go leng sekolo teng mosadi mogolo o phepa a le phepa ka dinako tsotlhe le bonno jwa gagwe le mo teng ga ntlo ya gagwe le motho ke motho le la bohelo 2025 a tsamaela go hela ya no ntsela di kgantsa bone ka ke re ne le motho o tlotlang nna ke mo itse motho o ratang go tlotla ke mo itse motho o sekolo ke mo itse motho o nang ga go le phepa teng a ntsela di kgantsa bone jaanong ele ikile a nna maelmese bogologolo ke batho ba ikileng a nna maelmese ba ba duleng setsa re le se ja mme mosadi o ne le mosadi hela yo leng gore ke mo itse jaaka nna ke a buile ntse le ene ngwetsi yo mo botshelong wa garang kokote le bantisitse Mago Maria wana nyetso ke JR nana re motlaetse ka JR Pule Chakran kokote Pule maka wa bogologolo ne ba tsenya maina bo rabo a ke re bente o a kula gore sa re mmele mang maka wa bogologolo ne ba tsenya maina a bo rabo ne mphakaria me ene JR ona a tlhodile ke ram kokote le bantisitse ele moradi a gaetsalwe le monakaladi ele moradi a khopo a seleriwo go ntseng ko manari ko marona mogolo na tlola teng go ntseng me batho ba jaaka go tlhalositswe ke bakgatli re bakgatla ba ga mahikana ba tlhole ga rona re tlholegana re le bakgatla ba ga manana go ga moshopa go tle yo rapile ke o ne tona bo go motlhaba le monna rona bo rangwana rona bo ra kereka go tle e go moshopa e go thamaga e go madinari ya madinari re nyaletse re na le mwetsi mo go rapile mo le ba gaetso ke ne kere bana ba garangwane o kare galwa go lela ko pele ka ha lo itshotseng ka teng ka ha lo tlhalehileng ka teng ka ha lo maitsewa ka teng ka ha lo dirang ditiro tsa lekgotla ka teng mme ke rata gore kagiso boikhutso bo Maria re tswelele re tshwaragane hela jaaka re ntse re tshwaragane jaaka ke buile ke re lo ba tsena le leswe rona ba re goletseng go lo batse bana ba garangwane ba goletse mo motsing o neng go tlhabano ka diteipa ba goletse mo motsing o neng go ngatwa batho ka matlapa leina le utlwang go tolkasi le go na le kompone go tolkasi lo ba tsene batho ba leng ba itse ba re ke batho ba ko kasi go ba roma motho hela ngwananyana go rumola ha o re wa re ba re exercise o batlang ka mo kasi mo wena mme bana ba garangwane ba pharologanya thata mme ke rata gore re tswelele re tshela sentle jaaka re ntse ka maitseo ka tlotlo le ka lorato a mo wa gagwe o robele ka kagiso ke a leboga moruti Pule wa Kolobatse moemedi wa bana makibitse moemedi wa bana re mo peleleng sehela seo ka bokhutshwane jo re ka bokgonang re Kagiso Pule ha tla go ema moemedi wa bana It's
ke a go leboga re mogolo mo tsamaisa tiro. Ke tsa sebaka se go lemoga go nna teng ga boeteledipele ba motse go sira go lemoga le makhanselara botlhe ba ba leng teng hano le morahe ka kakaretso. Ke bidiwa ka go Sepule, ke ngwana wa boraro wa ga Maago Maria. Maria ke ene first born, e go tsaya ene Solomon o re mogolwane. Mme ke wa Modimo ke ithutile sengwe ka kgaitsedi yake. Ke ithutile gore le ha Maago Maria a tsamaile jaana ga ra latlhega. Ke kgomotswa mo magetleng ke lemoga gore motho o tshwere bothata, mme ke re ke tse sebaka se ke re ra leboga o re gaisitse re ne re le mmogo, mme wena o ne o tsamaya ko pele. Phutego ya Modimo, Maago Maria ke motsadi wa rona. Ke ne ka Maago Maria ka ha ke itseng ka teng ke bone gore mme a o tsamaisanya le yone definition yone e kwadilweng. E ne ya re ha ke bala ya ntlha e re, a mother is a female parent who nurtures, loves and guides a child, a role that extends beyond biology to include adoptive, foster, or spiritual figures who provide care, support, protection, often characterized by selfless love and deep commitment, acting as teachers, leaders, and counselors. Yarialo Dudu. Me haki Maago Maria ke mmahai ke tlhola gore sone se se kwadilweng ha ke sone se a neng a le sone. Maago Maria o ne a sena boene. Maago Maria o ne a sena boene. Batho ba tsala le ene le bo matsala agwe ba ne ba ka pele. Maago Maria jaaka malome a setsa go bua o ine le motsadi bogolo jang ka ga rona mogolo kwa ena a tswang teng batsalwa le mmaagwe. O ne a ba hitla botlhe a sa tlhophe malwa ha thulaganyo e tshwanang le e diragala wa tsamaya sosa ke ene motho wa ntlha go goroga phela jaaka ha boako wa letsa o ka ba re latolela phela tsatsi le latelang wa letsa ka riso kana go kwa re na le mathata le ka rona ke ka re mkhama o igara ke na madi a ba re ntshela so se ntshang nna na le hokola ngwana ga rra ntshela so se ntshang re kopanye e tle go thusa batho ba o na ntshela jang. O na le bo monna we ba le babedi, o mongwe o ke mme ko motshudi, mme o nana le thulaganyo ye nna ne ke sa itse gore ne e tswa kae, mme ba ne ba le mmogo mo go yone e tsamagela sentle. Nne go e le gore bana ba gago ba tsamaya ba go nna ko motshudi ba le ba tla go nna le ene. Solomon ene o tlhokagetseng o e re le mo primary school a ba tsewa a ba isiwa motshudi a go nna le mmangwane. Nna e rile ke a go bala form 1 le nna e be ke tsewa e be ke isiwa motshudi. Setlogolo sa rona
moetapele ngwana ga Maria le ene re la go bala form 1 a ba tsewa a ba isiwa motšhudi mme o na bereka mo counseling ya Lobatse ka ha ka se ga lefota la SNCD ya ka modira le ena ka lo bolelela e be ba nna le thulaganyo ya di crash e be ba isa go Bokhenya kwa ena ba ka e le gore ke o rutang matishara a rutang bana ba di crash e be ba dira skwele gore dikwele di le pedi go na le sa bananyana le sa bagolo ba bone ba go nna matishara bana ba botlhe ba bo monna we mme botlhe ya ka go na le ba motšhudi bone botlhe hela ba tsene crash ko Lobatse ba tlhokomelwa ke mme ile maabone ile thulaganyo hela e neng e tsamaya sentle go itlhella be re gola re tla go nna banna jaaka re le banna jaana le basadi go Maria e ne le motho e reng a bua a ba se buile go godimo o na le hane go na le sengwe se se a sa se itumelelang ka wena o na a buelwa yena mme a digile lentswe hela o bui potselo yena ya gore ao tota ga ka ke ne ke le mo bosuleng ke ngana a se nkomanye thata o bo o ikgalemela go Maria ke ne ka bua gore o na rata bo matsala nna ka ga ke itse ne le yone thulaganyo ya modimo ya re ga re le go dikweleng go neng re le teng ke be ke bona mosetsana mongwe re le simolola go utlwana ke ka go tlhela le gore go akanye e be jaanong ke hela ile nna ke batla go a go nna kukane bo ga borone bo lo batse se ke batla botshelo ba toropo ha ke le ka nko mme a ba nthare ke batla gore o batle batsadi ba gago ba go itse o tsene mo go bone o dire ditiro le bone mme go ne ga nna hela jang rangwane re juku wa bala mme o ntsa a re kopantse le borremogolo bone ba ntseng ba buaga ba nna le nna ba ntsa go na le dipuisano tsa manyalo tse ke tsamaye le bone go Maria ke mmolela gore nyane re ile go tla ba itumela mo go maswe o tla ba itumela mo go maswe a re ha ke ka tsamaya batho ba go sala ba itse gore lo bana ba bone sa bohelo di tse di pedi batho betso ke kopa se motsotsonyana mo tsamaise tiro go bua ka mosimane o lo rata batho betso ne le monna rona re mo rata a re tlotla se se neng sa nkgakgamatsa ka ene le motho na sa tshwane le nna na le a le streetwise mme o tlogela ngwana wa mosetsana go le mo lapo a go jang jaanong ka go tlhoka lesego e be ba kgaogana le mmagwe ngwana batsadi ba mosetsana ka lesego la nonnoyo ena ba segogala a ba bona tseo batsadi ba gagwe e be ba tla ba re kana le na le ngwana ko go rona mme mmagwe wa tseo e rile ke bitsa o lorato ke mora ke re batho nne ba ile ha ba re a ngwana wa gago o tsena mo nyalong ka nne le motho okay free a ba re ngwana ke ga e gope ke ne ka rola ditlhako ka bitsa bo rakgadi ra tsamaya le bo malome ra go ba thimba ra go bolela gore nya o ngwana ga e gope jaanong ragwe o tlhokagala jaana re ne re le mo thulaganyo ya gore ngwana o re tle re mo ntshetse dikgomo a tle gore oketse mme ke thulaganyo e ke tla e sala morago gore ke bone gore ya diragala go Maria e ka mo itumedisa ka bokhutshwane bo bokalo mo tsamaise tiro ke a leboga a miwa ya ga mme le nna ke e roba le ka kagiso
ke a leboga Rangwane o buile ka botswerere o buile ka botlalo ba tsha ha go ntse jana go batla re bone bana ba lolapa re ba neele nako ba bue ba thubele tsadi ke sone se ne re ha ba bua e ke nna hatsi mme ha o ka bona ke mo buitso re ka re e chaile o ska wa etsa lololo ma ke kope maitshwarelo ba gaetsho mahoko mangwa a builweng ke moruti wa me ga bangwe ga ba a rata yana mo boemong jwa gagwe ke le monna wa gape ke le mophutegi wa gagwe ke mo kopela maitshwarelo a modimo a re se go hatse ke a leboga ma ke bitse motsalwa le o Lorato re boikhutso pule motsalwa le o Lorato o kwadile Rangwane ne ke bala se se kwadilwe amen ga wa bona nkgwene ga wa bona mare hite o tla tsena a tla ithulaganye ma ke bitse modiri ka Austina modiri ka ene ko daycare center makokwe tla itse gore ke le bitsa center makokwe Jehovah, Kimodisa, Hanki, Takito, Umputisa, Samama Fulo, Amata, Alana. Amen. Modimo alesogo hatseng. Tla ke le dumedise baruti ke dumedise batsamaisa tiro ka leina le le matla leina la moloko wa rona e Jesu Kriste ke dumedise sikalotlhe lo ramphetlhe ga mmogo le bo rapule ka leina le le matla la morena wa rona Jesu Kriste nna ke bidwa hela go tega onte ba le makokwe ke tswa ko molepolole ke ngwana molepolole ebile ke ngwetsi teng modimo a le se go hatse ga ke na mahoko a malele Austina ke kopanye le ene mo Lobatse Town Council ka ngwaga wa 1992 ke simolola go direla mo Lobatse Town Council ka ha tlase ga daycare re thapilo jalo ka ha tlase ga boeteledipele ba SNCD mo Lobatse Town Council modimo a re se go hatse ke tsamaile la Austina jalo le motho wa ratang gore ha go le lunch re ralla letsatsi hela ra lunch ko lapeng modimo a se go hatse ne ska a sa etse ba reng ha go nna lunch be re ra robala go tirong yena la go nna lunch na ya peleng a heta tlhatlagate ya 5 roses ba e motlhatlagela a ba enwa ana go e tshare boela tirong modimo a se go hatseng ke ntse thata mo pele mo malapeng a harologanyeng ka lebaka la gore ne ke nna mo khirisong modimo a se go hatse mme ke nnile le ene jalo ile ka ngwaga wa 1994 ibe ke a go traina daycare training modimo a se go hatse ke thapilwe ke la trained mme mo ngwageng tse pedi be ke isiwa ka ha training ke a go train ke a go thulana le ene jano le ene morutuntsi wa me modimo a se go hatse ke ene na nthuta go shaga di box le go di mametlela ka glue e be re di penta modimo a se go hatse mme ne le motho ke lo tlhoko thata a buela ko tlase taba tsa re nyangwana garra ha wa go ira sentle modimo a se go hatse ke ithutile e le motho o buelang ko tlase mme ana le dikgakololo ebile ke lemogile gore mo malatsing a gompieno
gate go tshwanetse ga nna le basadi ba e leng mabitla a dikgang tsa basadi ba bangwe. Modimo a se go hatse. Austina o ile a na le bitla la botshelo ba me. Modimo a se go hatse. E na le bitla la dikgang tsa me tse ne di ntlhokohatsa ke di tshollela mo go ene. Mme ke dumela gore o robala jana a se ka di bolelle ope na di bolella Modimo. Modimo a se go hatse. Ke tsamaile le ene ka lebaka le lelele e le mothelo yo disimetse a gakolla ka tlhwagalo. Ke ne ka lwala towards 2004 ke ntse ke na le bone ko tirong a isa a tšhaisa. Mme ne le motho o nang kgothatsa thata ile ke tla ke amilwe ke bokwa bone ke batla le go swamama ka nna ene mme yo ke llela mo go ene a nkgothatsa a re mma ke a tšhaisa. Mme ga ke batle gore mo go tšhaiseng ga me ke utlwe o tlhokile go a go bona ba botsogo. Modimo a se go hatse ka gore ke ne ke nna le letshogo la go ikopela ruri wa ngakeng. Ke lemoga gore ga mare a re mmago mare a na a tshaba sepatela nna boiga go ikopa gantsi. Modimo a se go hatse jaanong ene mme nna nkgothatsa gore o seka wa ba tlhoka go ya bongakeng. Le ga ntse a sena o ne a fuduga le ga nne ntse ke mo tlhola ntse a re mma bongaka ba tsamaiwa wa ikopa tiro ya hela wena ga o swa mantsi wa go hirwa yo mongwe. Jaanong tlhagalla botsogo ba gago go hitlhelela hela morena lebaka la le go laotseng mo ritara. Modimo a se go hatse e rile ke ritara ka 2022 ke ha le kwa Gaborone mme a ntse a le bokoai a se ka kgona go tla. Ke ne ke sologetse gore a ye go ba kgothatsa a ba bolelle ka gane. Modimo a se go hatseng ke lebogile ka mago kwa ntseng jalo ka re a moaga Austina o robale ka kagiso ga mmogo le morwawe yo ba tsamaile mmogo ka tsela e ntseng jalo. Ga re itse gore wa e gone go diragala jalo go ka itse Modimo hela gore ke ngana a laola gore go diragale. Gongwe na a lemoga gore re se ka ra lela gabedi re lela ga one hela be re boloka ga one. A morena a le se go hatse salang le itshwareletse ka sefapano lona bana ba ga Austina ga mmogo le botlhe ba ba tsetsweleng itshwareleng ka morena le mo ikanye. Baebele a re ikanya Jehova ka pelo yotlhe ya gago le mo ditseleng tsotlhe tsa gago o ipolelele ke ana a tla go siamisetsang. Mo dilong tse tsotlhe tse re se ka ra leba ope ka leitlho lepe re lebelele Modimo e le mogomotsi wa rona. Ke a leboga motsamaisa tiro a mewa ya bone e robale ka kagiso. Molekulodi wa Amen, amen. Ra leboga ba ga itshore tla tlhakanya go taboga le go kgoba lebaka ile gore bangwe ba rona re batla gore re ditirong kana re itse gore re simolla ngwaga wa 2026. Bangwe ba rona re mo letsatsing bangwe ba rona re eletsa gore re berekele mo nakong ba gaetsho. Mme ke na le motsalwa le Lorato o tla bonga tsena go tsena mo dire ka ene re kgolagano machete go tsena tsala re mo thuse ga roge. Ha ke aka ha go mme re na le moagisanye baagisanye ba babedi mme serapa ke a tswitswe le medical tsane ke rekang e re tsena mo tsala mme boikhutso le tiane mo kanselara le ra lekgotla ke bone ba re setseng ka bone ba gore ba tle ba buye ba dithunya ke na le Neo ba ikakedi ke letso Manale Khomotso Mothibi bao ke ba batla ba re balela melaetsa e be re tsena mo go ra dikoloi ya no ga kitso re go hara dikoloi ke ene mo tsamaise tiro gape ke ene ra dikoloi gape ke kopa motsamaisi ka nna o batle mongwe o tla go thusang go re tle re baakanye dikoloi tse re be re anong re ka neela kgosi gore a tle a buele morage wa gagwe re be re busetsa tirelo go baruting. Ke letso ke gore re tshware nna go ba gaetsho a Modimo a re se go hatse. Maike
boele ga go motsalwa le o Lorato re Boikhutso Pule. Program e ba ga etswe ha we fold ha gare we folder ya jaanong ba akanyang bangwe ba lona le kopakopantse bo sa kgone go bona sentle Ramon ke a leboga motsamaisa ke a le dumedisa batsadi nna ke ne ke sa lemoga gore ke kwadilwe ga ke a ipaakanya gotlhelele ebile ke ne ka kgaoga pelo mme le gale ka gape ke buya ka nna ke o Lorato monna a rona re mo godisitse ka lo ka kgona go bona gore gap ya age tona thata nna le ka go sona sa re bitse bo mogolo ena a re bitsa bo malome nna mpitsa malome Boikhutso a bitsa ka go so malome Kagiso le moetapele le lebogang le ene ka go tota ka ba godile ka dingwaga tse di tshwanang jaanong o Lorato monna a rona ene le motho yo ga ke tsora nka re o ne a rata Kagiso a mpone o na ntse jang mme ne se ka ke a re o morago re o Lorato ke batla gore o dire jaana le jaana le jaana a gore a re nnyaa ga nka ke ka dira jalo nnyaa o na gore a re mme ene a itse gore ga ka dira jalo o tla leta o ntse morare se nna ne sele seo se ke rileng o se dire se ka a re nnyaa ke tla dira why o tla bo letile na ga hela o go tswa ho gape side e nngwe ya gagwe e ne le motho yo pelo khusana mponka gore ka re yo hupelang a le gore a le bua le ene gongwe le ka go mo montsha diphoso tsa gagwe ona khona gore re lontso le rolo a bua ene ba a matswa tsama ya no rona ka re bo mogolwe re ne re mo khona re ne re ra go motsa kwa teng gore moraro re tla o nne ha se go hara bua ha o le se gore nyatsa ya ba a bua tla go nna ha a re tsa gore re mo khalemela re reng ka gore re bo mogolwe re sentse go mo khalemela ha sa dire sentle ke motho yo ke tla ne ke ntse ke tswela ke re ke motho ebe ke nna ke re ene ile ka gore a ke re ra itse gore tota diwe tse dintsenyana o palwa ke go amogela gore motho ha se tlhola le teng ona a rata go tshwara thata ka diatla ona gompieno yana le koloi ona a kgona go ikeneka ona le re o mongwe na bereka le ene ka ha morago ka ha a ithuta bo keneke ba koloi malaba ha ke ile ha ka boipuso ha ona le sekgoropa sa koloi sa tsamayang ka sone koloi ya teng e tsamayela mo malapo a bojang ga e ke ya lobatse e thelwa petrol ka jerrycan le gompieno yana koloi ya teng malaba re paletswe ke go isutisa le gore ke ene hela motho o itseng gore isutisa jang yana a re itse gore tle gola la re irile jang o ne a mpontsha maloba nthare ka boipuso anta a tota wa itse gore betiri ya koloi ga ke hela ke mora ke re le gore o raja a ke re betiri ga e dile wa e ntsha o tsenyang a re no betiri ya servisiwa wa e bula le bo e tlhatswa e bo ba e tsela metsi le di acid e bo e tswala ya e boela mo botshelong ke ha khametse mo go maso ke re man nna tse tota tseo ha nka ka dikgolo ke ra gore ba ga iso re ntse re tshela le ene hela jalo re iso gore ke monna a rona o ko lapeng kwa o na le mosadi mogolo a sa mosadi mogolo a ka ebile o koloi ha ba batla sengwe ha value ha le ba roma ene wa go value wa go sereka ha ba batla sengwe kae ba roma ene wa tsama me ala o sontse go bona go roma talla petrol e re kwa nkulu batsi jaanong o lwetse jaaka go ne go buiwa batsadi o lwetse ka bokhuswa go
go simologa mid-November nna ke utlwa go tega tsoga mme ko tleliniking ba mo hile dipilisi ga re ntse re le ho ebile o admitilwe yaanong ga a tsena ko sepatela kwa ke ga e le gore anong botsogo ba go ka bonya hela ba kwa tlase jaanong kana lo utlwile batsadi le gore mme le ene o lorato ke batho ba lwetse ga o le ga ke tsora ke go a ke le sego ampokeng ga o lwetse ampo o lwala o na le nako ya go ikupa maitshwarelo le gore modimo ntle a ko lebe kwana ba ikupile maitshwarelo ba re re o pehela yo ile ngora ampo ba mo huseditse botle ka bobedi ka gore mosadi mogolo ene bile o lwetse ka lobaka ra batho bao botle gore re ikupa maitshwarelo ba re itshwarele mme bile botle hela ba re huseditseng le rona ra ba itshwarela ebile ke mahoko a ke a buang a ke a mosadi mogolo ena re ke a ba ke tsamaya na ile gore nka tsamaya tsatsi le ngo modimo a ntsa ke ba itshwaretse jaanong Louis nyena ba lo mo huseditseng gore nya phuthologanya hela lo itshwaretse ke a leboga motsamaisa pele nyame no ipakantse ra ngwane ra leboga o buile ka bokhutshwane jo bokalo mare go modiri ka o lorato re kgolagano machete ha re opela boitshwarelo jwa modimo jona ke a go batla Dumelang motsadi wa Tutarang. Dumelang motsadi wa Tutarang. Yo emeng ha ke kgolagano ga machete. Ke dirile le George go simoleng ka 2024. Ene gore na tise koloi ya go go nna kwa gore ke mo thuse. Ya ra ke sona ke mo thusa morago malatsi a boare. Ke kopa o nthute true ya scaneke mme ka mo amogela ra dira rotlhe go itlheleng le jaana a re tlogela mo nakong e ke tsetselele ne le motho hela yo ne ke itse gore ne le motho wa bana a rata bana a leng teng o itela kgobokanetswe ke bana ba mmitsa Uncle George mme ya re hela leng a ke tsula ke December go ngono ho ka itemogela gore ga a tsoga re na go le maitsebo ga re theogetsa re ke a sitwa ka mora ke re nyame tsama go itetsa re ta kopana ka moso mme ka moso ga nna ta mme ga nna go supa go botoka re ntse re tswela re bereka mme ya re morago ke gone be ke tole go diswa ke setogolo sa go gore monno o roba ditso o go sepatela nyaka le ke tsa gore mo ke sengwe se seng sa sepe a sentse ke mo ditile gore a re ta go mothola bo go tumo lapeng ka motsa ha ka misa tleliniking ka koloi e le gore ntseng ka ga go a na sente a ba boela go sepatela a ba re togela ne ke re mo wa gagwe o re ba ka kagiso ya leboga o iso tsamae go na le go mo marketing strategy o mechanic bua company ne ke tsa gore ke mo phithong sa kanye gore ka tsena mo go tseo ke dumela gore batho ba molapo bo jang ba nkitse ra itsane e bile ya la go temetsotho ke le ka dumela batho ba ra itsane hela gona go ka tsena se dintsi ne ke re ka go rekisa o batla molapo a bo jang hela go ra jao gore o ipatla hela mo molapo a bo jang okay ba ga tsoma re tswelele pele moagisanyi mme sa rapa ke a tsitse
ke moagisani mo molapo a bojang ka Yesu Kristi dumela mputha wa Modimo ka sone serapasi ke ngwana ke moagisani wa gamme Mapule ke ntse le ene thata ko Lobatse mme ntse ke itse gore ke motsadi wa me mme ga iragala gore nako e nngwe ke mmona a tsena ka ga gore kana ngwana ga mma ke ka kwano ke tsile go bolelela nna ka gore ke go rogile ke nna wa se ka ha mme ke go bolela gore mo botshelo la le leng ya ka re ba pile yana re bana ba motho ga re ba agisane ya no ga tla gore re na go engwe ka gore nana le lorato lo le tseneletseng mme ne le botho o buelang go tlase botsadi bongwe mo no ne tle re bo kopana le nna bo bo ntha bore mo agisanyi wa gago wa re didimalela ke ba bolela gore mme ke motho o buelang go tlase wa ba dumetse e re ya no ha lo bo dumedisa ro le ba molomo ka gore ga lo molutwe jaano ya tla re ditiro tsena di dira ka kwano mme Mapule na ka go nna a mpolelela a nthoma ya ka tiro tsa manyalo di batla go jalo go swana tla go nna ngwana ga mma tsenna ka tswetsena ga ke itse go botshwara bointirele ke dira ka bonolo sa re ke se dire mme lorato la gagwe nne le lorato lo gaisana ya no ra tiene le ene ona a le maitsebe le botho ka re ga se ngwana a gompieno rati hela ha tswa ka kgore ka kwano e o tla bo bona bananyana ba tletse ba tla ba tabogile ra go lapi Uncle George ra go lapi e mahodi re nele gore ba tlhato ba tabogile na go engwe ga mmelusi ame tsa ba betsa ga sia jaanong o tsamaile ke setse le bolorato le bone bokgaitsedi a rona a bathabelwe ke sedi ere se nambukutlo barabaleka kariso babone bui kuso si itse go opela serapa amen moagisani dikeletsane ke rekang moagisani ko Lobatse mme re bone gore a ene o itse go opela Amen. Ke lo dumedisa ka leina le legolo la ga Kgosi Jesu. Ba ga etso ba khatla betso ga ke dikeletsane ke reka. Ke ngwana ga gagwe wa boraro. Yo ileng ka pono ya distrata go tere baagisane le mmemma go Maria. Mme hela jaaka ntse utlwa ga go buiwa tshika ya go khatleng go ga mahikana. Borra rona ra Maria le ntate they are first cousins ke bana ba ga Mmatli
mme ka ha boagisaning re hitile ra tla go nna go bapale go hama go Maria le boausi Mamontsho le boausi Thungana re ntse le bone re godisitswe ke bone re godisitswe ke Austina na yo ke buang hano ke ne ke rata Austina thata ke ba rata botle ka boraro ba bonne ba ga Mmetebogo Austina bo ngwalanyana jojwa gagwe bo no bona la attraction mo go nna. Then it so happened that tiro ya me nako ngwe be ntsa inkisa go Kenya ha ke boa ko no we mo Austina o tila ya Kenya ke be ke ya go goene ke motho ne ke rata gore ka disontaganyana ha ke tswe ke re ke tsene go goene ke modumedisi re tare tsa di kgang ke bara ke Austina gore ha o ile Kenya ngwaga tsele nna ile gone ke tswang ka 2016 tota nne go ntse jang aba ja nterena go no go ntse jang ke mara ka re na manne ke pallwa ke go ja a re le nna mmankile ka pallwa ke go ja ampa re na kwele ne ba se dira dijo jang ya re hala go riana o bona ba tlhakanetse le bo re beisane monna ba kuka beisana a no mo a re ka tlogella dijo tse o rusi nna la Austina ne re tsa di kgang gore ga ke moagisane ke bua ke le ngwana a gagwe ke itlhala ile gore nna la Austina re na le same interest re ne re rata Joel Austin wa Lakewood Church. We will sit and talk about this man, talk about his motivation, talk about his sermons. And out of that, I learned sengwe sa Austina na senta. Anta rinterina. Le haidi lo go ka nna jang. There will always be a Friday and Sunday will come. Ha o le mo Kristo o tla tlhaloganya gore ha go buiwa ka la botlhano go bo go buiwa ka Sontaga ke papolo le tsogo. That is the message I always carry. Le ha ibileng ka bona e ka re ke go thata jang ke gakologelwa mahoko a ga Mmago Maria gore go la botlhano go ntiro mme Sontaga o tlatla ya no ke tla ka kgannye le gore Austina le mme ba relate ka yone en Uncle Pax a etetse Auskutsi o na tla go lapeng a ba tla ka ga Mmago Maria ba go tlholana as old classmates motsamma wena le Mmago Maria lo kopana jang le di cousin tse no lo tsena sekwele go iregileng a ba re a wa re tlwaela lo tla tlhaloganya ga ke re ke reka le pule ke bana ba ga Mmatli mme le Mmago Maria ba tsene sekwele mmogo ya re ke a mora no lo ira jang ke a itlogela go tleng ka ha go nneng ga rona le Austina ha re gorogane re na le fence hela ga gare go ise go tsengwe dipotatse mme ne le batho ba tshidisana le mme such that le ha ba batla go ira lobotana ba ntse ha tse batla go lo discuss ga tinyame wena o tla dira go tswa ga go a go tsena rona re tse ha go akwa. That is a very good gesture ya batho ile di neighbor ha lo bone batho ba thuthuntsha hela. And again so sene seng khatla mmele Mmago Maria no ska kwa ba bana ba tshwaragane but ne le betsi ba ba neng ba utlwana ba ne ba utlwana ka lohelo ene re ala ha Mmago nna tshanyala ka Mmago Maria o tshanyala ka ba ne ba hela. They kept their yards very clean ga se bone hela go tswa hela hale ha o lebella hela dijarata tsele tsa rona tsotlhe ke dijarata tse leng gore bo mme ba teng go tsana gompieno ba ne ba di tlhokomela le gone mo go godiseng bana ba re godise hela jalo ba re tlhokomela hela rotlhe bo Maria le bana ba ga mme le rona re le bana ba ga Austina ka re a moa wa ga Austina o roba le ka kagiso ke be ke tla go bua ka o Lorato o godile o goletse mo matlong a rona o godile le bana le ngwanake le bana ba ga nnake le bomang and
nna ne ke tsaya gore o Lorato o rata bana ba ko lapeng ka bolosika, and I'm glad to hear gore le mono o Lorato lo a logilweng e le leina o naana le lone. Nako nngwe ke setse le ngwana ga nna ke o monnye, ngwana ba a tswela hantle, ha a tswela hantle ha ke re ke a matla mo tlong ga ke mmone puru ha ke tsena ke a go tsena ka ga Austin ke tlhela o Lorato a tshotse Mimi a mmeile mo stupung a mo hile skone a mo theletse oros go gore lobaka lo ntse go to Lorato wa rwalalo. The only picture that was playing in my mind was ka ha Lorato a na re tsa ka teng a tsa bana ba rona ka teng. Ne hela kare ne nka bua tsatsi lotlhe re mo go ke mothusu amwa wa bakhatla ba ga rona batho. Hard as it is, we will always say it is well. Thank you. Matata no o tlo te re direla ntsana mo setlhogong go te o ntse ja nya ke ntsala ba ga tsumare go ba khobeng ke bitse tsala ya ga re mothusi ga rogwe tsala ya ga o Lorato re mothusi ga rogwe a tsamaele ka kwano a tle go bua ka o Lorato ke tabo ya mong ke a go tsaleng ya ga mme go Austin. Thank you very much. Thank you very much. Can I lay a quick announcement? Mese wanki wa kupiwa ha tsamaela hela khorong ha batle ba go bone gona le mongwe o go tlhokang ka bohego jo bo ka kgonahala. Sa bobedi ke gore gona le gara bona di programe ka bontsi jwa rona ba re sa bona di programe you ne tshwana le yone ya lai kana malatsi a re digitalized gona le page ke e bua go te note to men and women mo Facebook ke yone ntibileng o tsene mo go yone o bo downloada programe o bo nna hela go e lebella e re ha ke bua o bo bona gore ke bua ka se mo programming a modimo a re se go hatse ma ke bitse re mothusi Dumela mbotsadi o emeng ha ke mothusi ga rogwe go tswa ha Lobatse ke eme ha yana ke letsala ga o Lorato e se tsala ya me o botsadi re itsane kana go ya junior schools a tsena go ipelegeng ke tsena go itireleng ne re tsamaya mmogo ha ke mo tlogela mo ipelegeng ke hetela itireleng mme nne go se go ntsi mo eleng gore re ne re go bua ka fa eleng gore re batla go ipona re le ha teng ha botshelo bo ntse bo tsamaya ka go tlhoka lesego o Lorato a ya Lopseke ka ya go tsena ga Buroni at the senior level a ya tertiary go ga go Phalape ga sala tertiary mo ga Buroni mme botsala ba rona
bo sa helele ho re nna re tlholana laita ka a o teng ka ko go ntse jang botshelo bo ntse yang ka ko ya re ka a sena go nna a fetsa tertiary a thapiwa ke ba Betlish nna ka nako eo ke ise ke bereke mme ka lorato le nno lorato a na le lone he made sure ya gore ga ntse ka gore ga ke bereke wa tla go go nna o nthare nnaka ke na le se ke na le sone a re se kgaogane ra go se kgaogana lo ka lorato le ka botho bo nana le bona ke ithutile seo se se one ka lorato go tlotla motsadi go tlotla le bana ne se motho o na le tlotlo hela mo bagolong le mo baneng nana le tlotlo eo botsadi nka bua ka go le gontsi ka lorato nka le jela nako mme ya ka bonkgonne ba sa tswa go bua ka lorato ka hanne a ntse ka teng ke tsaya ke re ba mtsetse mafoko yaanong eo ya gore o lorato ne le motho o ntseng jang ke tlo go e tswalela ka gore le setse le e utlwile se ke tla buang ka sone ke goreng e ne le monna o e leng goreng ke a go mmitsa monna ka gore tota nne yaanong dingwaga di setse di ile re sa kgwathisiwe nnyane re ka se ke re tlhole re kgwathisiwa ka gore dingwaga ne di setse di potile ka kwa e ne le motho e leng goreng nna na le keletso ya go itse dilo ka bontsi mme e le dilo tse e leng goreng tsa tiro ya diatla o lerato ne re ga ke ya ditripeng e be ke mo tsaya ke tsamaya le ene ga ke tsena ko di-siteng he will be willing go itse goreng computer e bothata yone ke eng he will say my man let me help you wena ke batlaela gore o mpolelle gore homo ke eng how does this work and he was quick to learn that's how he was and I'll make sure that ke dira di connection tsotlhe tse ke nang le tsone to make sure that o lorato o nna le se like o ile a go thapiwa ke KBL go tsabong I made sure that o tswa mo malapa a bojang a go direla go tsabong o tla ngongorega gore ei go kwa go kgakala ga ke bone batho o lady kana wa alwa le ke morakere o lady ya gago o na le rona wena hela so ka se dirang live your life push hard jaaka o nthutile gore my man push hard mo botshelong never give up kare moaga o lorato o sampona le nna o sampona le wa lona mme hela mmelo wa gagwe o tla robala ka kagiso Austina motsadi wa me robala ka kagiso amen ke a leboga tsala re mothusi ga rogwe gore o bo kgonne gore o
Nna ke bitsa tsala ya ga Mahola. Me dikian tsamaela ka kwano o tle o bue ka tsala ya gago. Ke a leboga motsamaisa tiro ke dumedi ga phuthego e gano ya leso mo leineng le legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Ke lemoga borara jalo wa molapo wa bojang, ke lemoga baruti ba rona, ke lemoga mongwe le mongwe yo hano ka maemo a gagwe. Nna yo hano ke bidiwa Boikhutso Leteane, ke goletse ko peleng o Lobatse, ke tsene sekole ko ka nna moagi wa koo. Ile ka 1981 ke ne ka go traina ko Model Daycare Center, e ne le ka tlase ga council. Ke ko ke neng ka itlhela Mapule teng, ne le teacherane, ne ke mmitsa hela ke re teacher Pule. She was a kind woman. Go itumella go tsena sekolo o godile, re ne re tle re tshose modumo o motona re le bana ba sekolo. Ene jaaka teachera o na le bonya go tsaya dikgato, mme tla re ha le re motlhodi a mo go feteletseng o na tla a ikokobeditse a eta re bana ba garra modumo ka bonya. Mme ke hene ka hetsa sekolo jalo ka 1981 ke berekela ko di-privateng. Ile 1984 ka nna lesego ka thapiwa ke ba Lobatse Town Council, ke ne ka go bereka gaufi thata le Mapule, ka simolla go mo ithuta. O no ka tshaba go mo tlwaela, na se motlhofo go tlwaelesega ka gore e ne le motho yo boikobo, o na se modumo, o na buela ko tlase. Mme ke ne ka mo tlwaela jalo ke le mmereki ka ene, ka mo ithuta, ka itlhela e le motho yo o nang le bogakolodi, ka itlhela e le motho yo e reng ga o kukegile maikutlo a kgona go go ritibatsa, a kgona go go sidila maikutlo. O na ntse jalo ke ne ka mo tlwaela mo go feteletseng. E ne e sa tlhole e le tsala ya me, e ne e le nkgonne. Re ne ra nna le tirisanyo ya matshelonyana a masesane, ne re go bitsa re ke pick line go gateng, re go tsamaisa gare ga me le ene. O na re ga ke batle re nna bantsi, o utlwa nnaka re nne babedi hela.
ne re go dira re le babedi go le monate go tsamaya sentle na tla mpolelela re o ska re ha o batla go tswelela mo botshelong wa dira dilo le batho ba le bantsi e ne le puo ya ga Thipule ke ne ka tloga ka mmitsa Thipule o no ka re ke motho yo maemo a go godimo o ka tshaba go mo tlwaela o ka tshaba go mo atumela mme o na amogela batho e ne se gore ke motho a maemo re hela o na nna didimetse a bua ka bonya mme ke ne ka re nako nngwe ka 2006 ka fiwa transfer go ya ko motseng wa Masunga North East ka kgaogana le Thipule ka mora ka re nkgone kana no bankisa kgakala a ga se gore jaanong re tlogele ka ga decline a re yeo ya tswelela eo ka re tla dira ya nyano a re tla bona wena tsama ke ne ka tsama ka bokgakaleng bo no go ise go nne dio tsa bo Orange Mine la ha ile bo Maezaka la ile sepe sa dio tseo le nna ibile ke lebetse gore re ne re ira ya ntot mme hela go no go tsamaya ka ekete o ntse o gaufi le nna ha ke le go ke ne ka bua morago ga lobaka ke ne ke sa tle gantsi ka gore go no go le kgakala ina re ha ke tla ke ne ka moitlela a se tsa retire le mo tirong a re ke tlogetse tiro nnaka mme ibile yaanong ke nna ko molapo wa bojang ga ke sa tlhole ke le kolobatsi ka itumela ke tla go bona mo lapeng a mmaruri ke ne ka nna le sebaka seo sa go tla mo lapeng la ga Thipule ya mo hitlela moruti o buile ka bokono le bontle le boskono ga ke ne le motho o ithatang e le seithati sa mme ke ne ka nna le ene go ra tlotla a re ngwanaka nna ke nanong ke a lwala hela bolwetse bo a bompe chance ka re nya mme o tla hola ka bua ile ha re 2014 e be ke retire e tla gae ga seng ke nne le nako a gore e tle go bona Thipule a santsa le mo botshelong decline ile ya rona o nantare a re fetse nna ka yana ke godile ke dilo dintsi ke ditiro dintsi mme ka dumalana le yena ra e fetsa ka bo molemo jo bo ntseng jalo ke batla gore ke re ke re motho o tshwana le Thipule ga ke se re nka motlhalosa jang ke motho e leng gore o ka tsaya go le gontsi mo go ena ha o na le nako le ene o tsaya go le gontsi mo go ena mme ha o sena nako o tla re gana mosola mme o nana le mosola o montsi ke a hutsagala ha ke bona go ntse jana mme ka re Modimo wena o na le lenaneo ka mewa e robetseng ke re o lorato ke mo rutile a na le dingwaga di le 2.5 up to 6 years mo crash yone eo ya cancer ke ne le mosimanyana o matlhagatlhaga mme a le monnye a le botlhale a rata gore ga ba tshameka mo grupu e ne ena a etelelang grupu e pele sala tswa kgakala ka botšhekwanyenyana jwa botlhale ke batla gore ke re a mewa ya ba ba robetseng ba e roba le ka kagiso lona bana ba ga Thipule le ba masika Modimo ke moemedi ke setshabelo le moikanyi le ikege ka ene o tla le nnela kgomotso ya sennela ruri ya leboga motsamaiso teng ra leboga Chick-Line ra leboga mme re tle re tsamaele ko mokhanselara ga ke itse gore mokhanselara o teng
to you, Honorable Councillor. Ke a leboga motsamaisa tiro. Mme betso ke re ke simolle ka go ipolela. Ke bidiwa Kagiso Mogorosi a ka boa modimo wa sekokotlo mo tsuminyana. Ke tlogola kgositse la Ramokate ya kepetse ya motswa borwa a mpolokang mo kgotleng e bidiwa Kate mo molapo wa bojang. Mme hela ke re ke lemoge monga rona re kgosi ke dirile letshabo, ke lemoge khosana re benten letshabo, ke lemoge gape khosana re Sebati wa ko Pitsaneng ba bogosi botlhela ba le ka tswang le lehano ke sa le lemoga baruti ka matlhatloga a ditilo tsa lona, phithego ya batsadi lone ke re ke lemoge ke re betso bosele tota motsadi o bewa go santse go le tsididi. Mme hela ke re ka go boloka nako ke tsene mo lapeng lo ka 2018 nako ya teng re le mo ipapatsong, mme batsadi ba ne ba supa lorato ke itemogela lorato le nne bana le lone le nne ba supa gore mongwe le mongwe tsenang kana sehatlego se nne ba se bona ka nako tsotlhe ka go lekalekana ba ne ba le neela lerato, ba ba neela lorato le le lekanang motho moatlana melaidi. Mme yaanong gompieno e le gone ke lemogang gore George nna le monyemo go nna o bone mo ne ke ba itemogela phakela, mme ka nako tsotlhe nne ke mo ikobela tota ke mmitsang kgonne. Mme hela betso ke re go boloka nako tota le leboga motsamaisa tiro go boloka nako. Ke leboga Honorable yana bone ke re a gona o mokhansela rote ne ke bona re sana se go agwe ana ne le 2029 o ile 14 gone nna ke banka ye sengwe Nyame ke re ke bankanye sengwe batsadi tota ke mokhansela wa ko molapo wa Bojang Central, molapo wa Bojang o lo gare go na le wa thotere mo go yone, mme ga antaela mme kana ha neng ka nna hela ne ya go nna ekete. Mme le galela ke re ke a leboga motsamaisa tiro, mme le gale kana le sole le tsamaya le se tlhobolo ke tsene e setse le go ketsetse tlhobolo ntla e supa go pele. Ke a leboga. Nyame ke go kwetlile ra leboga motlotlegi mo councilora. Go dirwa jalo re ska ra nna e ka re baakanya hela ga go rile. Ra lekgotla wa ka kwano tsamaela ka kwano go na le ba khwaere ba tla opelang. Ke tla kopa gore ke lo tsenye hela e bolo emeletsa moruti morago ga kgosi go tla bolo tsena e be yaanong ke neela baruti khwaere le Ausmeri no restoration e bone ba ke a leboga. Amen. Mike ke kopile yana gore ke teka melaetsa babadi ba melaetsa neo ba ikakedi ke letso manale khomotso mo TV tsamaelang ka kwano lotlolo re baleleng melaetsa e re nang le yone e re ha ba santse ba ithulaganyetsa gore ba tle ba bale melaetsa ga ke itse gore ba kae ba tle go na ba rehearse
tle re kgone gore re bale sentle. O ka ready go amaja tsa mele ka kono motsamaisi ka nna sebakanyana se abakena ka khoro le nna ke tla ba teng abakena ka khoro le nna ke tla ba teng abakena ka khoro modimo o re file sebakanyana se le motsotsonyana Kagiso Putolo ya Modimo tiro e ke fileng ke ya go bala melaetsa mme o re na le ono ba le gayana to our mother may your soul rest in eternal peace forever in our hearts. Your beautiful spirit lives on in those who trust. With love from God's throne of Salvation Church into this. Thank you. Ya leboga mme okay ba leboga mare ba le melaetsa ba getso re ba le botshelo jwa ga nne ke go ke lo kope ka botšokobetso gore re eme ka dinao ha re bala botshelo jwa ga nne botshelo jwa ga me go itsone Tina Pule o tsotswe ka 9 July 1944 mo Lobatse ile ngwana wa ntlha wa ga Metebogo le Re Jeremiah Mphetle mme o simolotse dithuto tsa gagwe tse di potlana ko Hill Primary mo Lobatse morago a ya go tsweledisa dithuto tsa gagwe kwa Moyeng College. Ka 1978 o na thapiwa ke puso Lobatse Town Council mme ka 1979 o na ya go dira dithuto tsa gagwe tsa daycare training program ko Montessori Nairobi, Kenya. Morago a theogela ka St. Teresa Primary go simolodisa lenaneo la pre-primary la puso. Ka 1980 a tlhatlosiwa maemo go nna motlhatlhelela dithuto wa barutabana daycare teachers trainer. Ka ngwaga wa 1981 a ya Mauritius go ikoketsa go boeng ga gagwe a tsweledisa tiro ya gagwe ya borutintsi mo Lobatse Town Council go fitlhela a tlogela tiro ka bogodi ka 2004. Mme o tsene mo nyalong e boitshepo le rre mosimane gape JR Pule ka ngwaga wa 1966. Ba bo ba simolola dikgwebo tse di farologaneng jaaka ya Pule Funeral Services. Mme o tlogela bana ba le bane, borre ba le babedi 2, bomme ba le babedi 2, ngwetsi tse pedi 2, mongwe le mogwe a le mongwe 1. Le bana ba le lesome le bongwe 11. O tlogela gape le bo monnawe ba bomme ba le babedi 2. Robala ka Kagiso Mina Khomo.
ya ga Olorato e tla balwa ke motsamaisi o mongwe re Dikgwamatshe. A go bape Jesu Kriste ba kaole. Yone ba le gajane. Re Olorato George Pule o tshotswe ka 20th March 1984 mo Lobatse. Ele go fejane wa ga me go jane Tina Pule. Re o simolotse dithuto tsa gagwe tse di potlana ko Ipeleng Primary mo Lobatse. Ona a ya go tsweledisa dithuto tsa gagwe kwa Ipeleng CJSS. Morago ona a ya go feleletsa dithuto tse di kgolwane ko Lobatse Secondary School ka 2002. Re ona a ya ithutela tsa motlakase ka 2007 Electrical and Mechanical Engineering ko Phalape Technical College. O simolotse tiro ko Barclays Absa ka 2009 go fitlhela 2013 ele card collections officer. Ka 2016 aya go bereka ko First National Bank FNB ile outbound sales representative. Morago o na bereka ko KBL Tsabong branch ele merchandising representative go fitlhela ka 2021. O na tlogela jana tiro ya o re tlogela jana a dira tiro ya bokene ka dikoloi. Mosi o tlogela bomogole ba le bane for le ngwana wa mosetsana a le mongwe. Robala ka Kagiso. Ke a leboga Phuthego re ka huba maoto. Mme re ha re huba maoto jalo re be re bitsa ra lekgotla aja amchifus Khosi le tshaba wa bona no ba tshaba ga ba ntwaela ke le moge mongame Khosi le tshabo ele ne mokwenkgoge wa rona mo molapo wa Bojang. Ke le moge Khosi Koitsiwe go tswa kwa Motšhudi Mokgata mona re apere a ka re tshwana. Batho betso ga re lekgotla ga ana mahoko. Se se tonagala se ne ke ka ikokobetsa ke se bua nna ke bidio ya Diane Patrick Sebati. Mmina kgomo tota o motona. Ke dumedise baruti ke lemoge setšhaba ka kakaretso ba direla puso botlhe ba bagano. Mme se se tona ke ne ke re ele tlhoko sengwe se ke se belaetseng mongame re Diphokoma chairman ko Ganas ka ikokobetsa ke maabane re ne re buile tsela e le nngwe hela ne ka e rata lorile re tla hokotsa babui. Yaanong ga ke itse re gone ga ra kgobela ka kontle ga ke ka kae. Mme ne ke kopatlhe a re le mo tsamaong ya botshelo tsela e re tsamaye ka yone ka gobane le ko kanye tota gangwa ke tse Kgosi kgolo o na le go eletsa gore re hegogele ditiro tse ka gore ba bangwe ba re hitlhang ba ba tswa ga Mmangwato ba tswa kgakala bo bokalo re lebelle nako gore ga e re bolae. Yaanong mo molapo wa Bojang Kgosi ke ne ke baakanye ke itse gore ha re tswa se ke te ke utlwe bo monna wa Kgosi le Tshabo ba se bua ke gore a re ele tlhoko ha re tswa re tsamaye ka thulaganyo e rulagantsweng le kwa re ska ra heta re itlhaganela gore re boe ka gore na le gore re tlogele balwetsi ko morago. So ke sengwe se le gore mo molapo wa Bojang re sila lo bye. Na ke ka bua hela ke re monga rona gone ga tsoge ba gaetsho ke sone se o bonang ke meha ke le mo sebako ke tshwanelwa ke go bua mongame ke mmoleletso re nyame ke tlhagole tsela Kgosi e tle re o
o re ba le hoko maybe ke ba bakantse hore ha re tswa ha ra mabitleng ba gaetso a re tsameng ka thulaganyo le go boa ka kwa a re boeng ka thulaganyo ka mahoko a kalo a mabedi a kalo ke re a batsadi ba rona le nna o nkgodisitse ke go letse ha re ga o botse ko peleng so ke itse bophepa ba ga mme le bokagiso ba re godile mmogo mo lobatse nna ne ke ba tshamekela bolo a modimo a se go hatse mewae amen ke a leboga kgosi santse gona le ditsha mo kgaolong ya gago ko pitsaneng ba le batlang ditsha o kanye na le ditsha tse dintsi kgosi re oketse batho ke kgosi ko mo kgaolong ya pitsaneng ko kanye ha o tsamaya ka bypass e hetang kanye ka ga morago motswa wa koni ba gaetso mare re ane re tle re laletse ra rona kgosi mme pele ga re molaletsa ra dikoloi a hete yana ka bonako a re bolelele jaaka go tlhalositswe re tsamaeng hela ha re tswa kwa ra go boa hela jaaka ne re tsamaile ka tswetswe re ska ra tlogela balwetsi ko morago e go di tshwereng go tata ga go sepe se sentsi ha dikole tse di kwa ntle tse le di ka tla tlhogo di dintsi tala kana pele ne tle roi o le ba bo itse re kole ya ga mokete ka pega wa mme jaanong ke ipagoletse mogodu go na le koloi ya B987 BKB yone ke kombi re tla e kopela gore e pege baruti mme be go nna le nngwe gape ya benzi yone ebile gate ke ya moruti mongwe gone ha mme le yone tla re kopa gore e tsamaye B964 e pekilela gating a BTA e be go nna ke kwa di one hela ya bana tsholele le gore bana ba na le dikoloi malatsing ba tla bana gore ba pegana jang mme ke kwa dile ya ga ngele hela e le nosi B841 BDA mme hela jaaka lo itsibetso thulaganya ya rona ha re tswa ha re etelela pele ke baruti e be go tlana dikoloi tshwanetse di tlebe di re tsetse motsadi le monna rona e be go tsena tsa bana e be go tsena rona morae mme jaanong ra go emela ka thulaganyo e ntseng jalo mme ha re bothologe ka tsela e ntseng hela jalo ke a leboga ke lo lebogela ruri gore ke a itse gore lo tla dira se re se lopang mo go lona thank you re itebetse nna le yana motsamaisite ya rona e ka ikoloi re itebetse re wa makapa di tshwantsho le ene ke kopa gore ye tla beng tsamaela hapile lo mmone leng gore lo mo ha sepalamo a tla nna dire jana se sengwe gape ke phuthego kana le one e siame e mesentle mme le one lo ska lwa nna kgakala thata le batsadi ba rona ba lo atumele a re ba neileng sebaka le bone baruti ba gaetsho gore ba kgone go tsama re ska ra ba kgopakgopetsa go tla go kgone gore go tsamaye sentle nyamera le boga o nang kgakolola ha gore bo Rammokele moemedi wa bo Rammokele o le go tla batla go bua a tsamaile ka kwano re go he motsotso society ya Rammokele tsamaela ka kwano re go he motsotso o tle o itise molaetsa wa gago ka bo he go jo bo ka kgonagalang ka ene pina e
Society ya Ramokele Kagiso modimo nna ke lo dumedise mputego wa modimo mo mosong wa letsatsi ka leina le go la ga kgosi Jesu amen. Now ke emeng hano ke bidiwa hala go tetloelang Philemon Kgaudi ke nna mo kgotleng ya Ramokele. Mo kgotleng ya Ramokele society se go buiwang ka sone botsadi ko gore re ithulagantse jaana gore ha go nna le tiro e tshwanang le yone mo kgotleng ya rona ya Mokele. Lolapa le lolapa lo ntsha madi a kanang ka 20 pula. Ke yone thulaganyo e re dirang mo kgotleng ya rona ya Mokele. Mme ra jaaka re irile gore re leke gore go nne motho gore re itlhelle malapa otlhe. Re beile batho ba le barataro mo kgotleng mo dikhoneng tsa kgotla gore ba kgone go tla ba kgone go kgona kganya ya go hitlhalla malapa ao. Mme ka nako e setse e tsamaile batsadi kgotsa ga nkare ke bana nkola ka maina ke tsaya gore botsadi jo bo nnang bo le ko kgotleng ya Ramokele re nna re bitsa diphuthego ra itse gore batho bao ke bomang le mo groupung ya kgotla Mokele ba teng. Yaanong ke ne ke reela ke tseye sebaka se ke re ka la bobedi phuthego tsa rona di a simologa batsadi ka nako ya boraro ko kgotleng ya Mokele. Ra kopa ka tswetswe tlang re tleng go bankanya ngwaga wa simologa re tle go bona gore re tswelela pele jang ka tlotlo le lorato. Ra kopa a re tleng re tle go emana nokeng. Amen. ke a leboga bagetso a re opeleng re emeletseng kgosi ha tla go bua le rona. A re emeng ka dinao phuthego. Amen. Amen. Ya leboga motsamaisa tiro. Ke dumedise ba lapa lono lo Rapule le bo Ramphetle. Ke dumedise dikgosi tsotlhe tse di leng hano le dikgosana tsotlhe tse di leng hano. Ke dumedise baruti botlhe ba ba leng hano. Ke dumedise makhanselara Councillor Kagiso Mohorosi le ma councillor otlhe a leng hano le ba ba eneng le ma councillor dumelang gape morahe ka leina le legolo la Morena Jesu Kriste. Ga gona mahoko ba getso ene le go tla go ya maga go bo Rapule hela gore ke tle go ba go motsa mo sirung se ba wetseng sa gore ba tlhokagalwe ke mma bone ba tlhokagalwe ke monna a bone.
ga gona mahoko a a mantsi ke ne ka gakgamala maloba ke ba thusa ko ofising e re ke ba thusa ka Mantaga e re letsatsi le latelang ke ba bona gape ke ipotsa gore kana lokwalo ke lo ba kwaletseng ga lo a kwalwa sentle kante mosadimogolo o tlhokagetse jaanong mme ga gona mahoko ba gaetsho go setse go builwe nka leboga hela gore tiro e tsamaya sentle keletso ke gore go ne go boloka go sa le moso mme ka gore gompieno go boloka batho ba babedi ga gona gore re ka ira jang jaaka Khosana mongame Rra Sebati ana bua keletso ke gore re ne re hokotsa babui ba gaetsho mo molapa a bojang re beile gore ha go gorosiwa moswi go ne go hukudwa babui go sala batho ba le 10 hela ha ile gore mo programming batho ba hitile 10 a go hukudiwe go sale batho ba le 10 ke tsa gore batho ba le 10 ha ba bua letsatsi le latelang ha ba ka tse ba tsa letsatsi lotlhe jaanong a re direng jalo ba gaetso re hokotseng babui ha go gorosiwa moswi go sale batho ba le 10 se sengwe se ke se lebogelang ke gone gore lo go tsamaya sentle nako e re le mo go yone ha re lebella gore ke phitlho a batho ba le babedi ga ka ke ra ngwangwara ga gore nya go tse re lobaka lo lleile mme se sengwe se ke itumeletseng ke gore ha ke goroga ha ke itlhetse ile gore ra dikoloi o pheka dikoloi sentle mo malwapeng gantsi ha batho ba gona le loso jana ba agisanye ga ba bulalane dikgoro gore ba ba pheke mo malwapeng a bone mme ba ntse ba itse gore ga gona space sa parking jaanong a re direng jalo ba gaetsho re thusanyeng o se ka nna moagisanyi hela go ta go bua mo losung mme o nne moagisanyi o bulele ba tsileng go thusa moagisanyi ka wena o ba bulele gore ba tsene mo lwapeng lwa gago go nne le yone tirisanyo mmogo e ntseng jalo Khosana o buile gape ka gone go a ko Mabitleng le go boa bogolo jang ga go buiwa ko Mabitleng ba gaetso a re dirisanyeng sentle morayo ka itlhala e re ga go buiwa ko Mabitleng ba tlogela ba le di ko morago mme a re lekeng gore re se ka ra ba tlogela ko morago ga gona mahoko ape a mantsi ba gaetso ke go lo lebogela gore lo phutego e dirisanyang sentle ga gona modumo ope o tsogileng lo dirisanya sentle le motsamaisa tiro ga nka ke ka bua ka ba re tlogetseng ga ke ba itse mo nkareng ka bua ka bone motsamaisa tiro ka lekalo ke a leboga a go simolole mo mosong ke tsile ha go tse go a go ga se go roge mme a re skane re diabo he ka bonya motsamaisa tiro batho ba nne ba le ha ne o ke go tsweletse ba ne ba ka utlwa lentswe la motho ha a bua mme ke tsa gore mokhanselara kana makhanselara ba tla ipaakanya ka digwagwe mme a re ska ra diabo he ka bonya Setswana sa re ga go le teng mogami yo seong jaanong a direng jalo ka lekalo ke a leboga motsamaisa tiro a me wa ga mme le wa ga nna ke o roba le ka kagiso ke a leboga. Amen. Ke a leboga kgosi mahoko a kgosi a gelwa mosako ke tla bo ke netse ba khwaere e leng gore tla re ha ba wetsa ke be ke buseditse ko go lona baruti ba me gore le rona re tle re wetse thero ya rona mme tla re ha re tsana ka kwa go tla bo go tsamaisa motsamaisi ka nna re Dikgoamaje Victor Dikgoamaje ha re tla bo re tsweletse pele ba kae ba khwaere Hayo kwaere Johnny
Oh. To
makeletsa jaanong ke bone mpho eo fa isio ka swang jaanong ke na le tumelo gore Jesu tshetse a tsolola madi a gwe go nkgolola Wonderful, wonderful. Mantswe a rona e ka rame. Mantswe a rona e ka rame, baruti ba me ke tla be ke lo neetse sebaka. Hallelujah. Hallelujah. Ke rata go tsaya sebaka se ke le dumedise phuthego ya modimo. Ke rata ke tsena ko e ke lemoge botsadi ba me bo bo tlotlegang. Amen. The father and the founder of God's Throne of Salvation Church, Prophet and Prophetess Mbangwa. Amen. And the congregation. And ke rata ke lemoge magosi makanselara. Amen. Le botsadi botlhe bo mo bo kgonega. Amen. Hallelujah. We are here, people of God, to celebrate, hallelujah, the lives of those ones who have gone to be with the Lord. Hallelujah. We don't have to be like people who are mourning. Hallelujah. Because we are here to celebrate. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. And se ke batlang go leka go se bua ke gore molatso wa me o mokhutswane. Amen. Botsadi bo bo hapele ga rona bo ke botsadi bo ne bo ipatletse tsela. Amen. Hallelujah. Bo tsamaile sentle ka tsela. Hallelujah. Ga ke gore go saletse nna le wena. Amen. Hallelujah. So we're going to take our readings from the book of John chapter 14 verse 18. Hallelujah. The Bible says, I will not leave you as orphans. I will come to you. Hallelujah. He can only come to you if you know him. Hallelujah. He can come to you only if you can find him well in time. Hallelujah. Amen. People of God, re tshwantse re batle Jesu a santse a ka bona. Hallelujah. Re tshwantse re mmite a santse a ka re utlwa jaaka botsadi bo bo hapela ga rona bo. Amen. A lebitso la modimo le bako. So that in times of trouble, when we are calling him, he will answer us, or he will come unto us. Amen. Hallelujah. Hallelujah, somebody. And we are going to read again from the book of Psalms, chapter 118, verse 5. It reads, when I had praised, I cried to the Lord. He brought me unto a spacious place. Hallelujah. So the question is, if you are far from him, if you don't know him, or if you are planning to be close to him, or if you are still planning to serve him or to be with him, hear this, child of God. When trouble comes, you are going to cry to him because you are still planning. You are not yet there. Hallelujah. Child of God, planning, it will take time. It will be too late because he said, I'm about to come. Hallelujah. In an unannounced time. Maybe he will come tomorrow or tonight, but you are still planning. Hallelujah. So our planning must not take time. Hallelujah, somebody. So that when trouble comes, we will be crying unto him and he will be coming unto us to comfort us, to be with us. Hallelujah. And I just want to jump to the last verse because of time.
the book of Thessalonians chapter 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, it reads, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first." Hallelujah. It shows us that because they have died in Christ, they will be the first one to do what? To rise. Amen. Hallelujah. I am done with my message because of time. Hallelujah. And I'm having a short announcement here. Hayo mo programming. Hallelujah. Really kere na le thulaganyo re dirang ha re tsana ko mabitleng. Botsadi bo tla be bo hologa a dikoloi di a go ya mahageiting, and then re tla be re tsaya botsadi re woka and dikoloi tla be di setse morago ka botsadi. Amen. Hallelujah. Ke dumela gore ke weditse motsamaisa tiro. Amen. Ke a leboga moruti. Ba batla bomba tsaya mme le lorato ke bana botlhe ba ba godisitsweng ke mme go itsone Pule. Jaanong ga o itse gore o godisitswe ke ene, ke kopa gore o tsamaele ka kwano o tle ha e re ha re kopa baruti gore ba ra bele tshegogatso e be re le gone ka ene pina yeo tsamaelang ka kwano bana botlhe ba ba godisitsweng ke Austina. Ba santse ba shota le ena hela tumela ke libe thata borre ra go lentse emgina ke tla ke bitsa ka maina ya mo le batho ba le 12 batho ba le 12 grupo di poco Aray men gari na puta ko. Tadi aroben di kore amgelet swatso. Moine jarara le jamura le jamuya obisefo. Modimo motatio tere takabiko kobetso mo pela ga gorra. Go leboga go nne rara o kile wa radimela batsadi wa radima le ngwana wa ba ri adima botlhe rra mo lehatsheng le le ka kwano be rra re ithutile go le gontsi mo go bone
gonne rona bangwe batsadi ba re godisitse ke gona rara re bua lefoko la ga Jobere re rara o no ra dimile mme ha o bonele tshwanelo ya go ba biletsa go go wena rara re golokile ebile a lefoko la bana le batsadi botlhe ba ramphetlele ba rapule a ba bua lefoko le re la go ka nna tlala butsana ka poleso ha gona sepe se se ka re kgaoganyang le lerato la Modimo rara motati otlhe ra bantsha batlanka ba gago re ba isa ko ntlong ya bone ya tetelo me go se go jang baswi ba ba swelang mo moreneng gonne se ke se ipone se rona ba re selang re ipona mo go sone gore le rona re tla ba latela ke mafoko a gata fita bua ngwana a ile a go boloka a re ke ne ke tla dira eng gonne ha Modimo a busega gona o ka tswalang me a tswetse a gona o ka bulang ke gona ka monka re ko batsadi ba ile teng le rona re tla ba latela me go sego a re se tsara mo ga se Jesu e le mmoloki ke gona ra tsoga tswa mo rena Jesu Kriste lerato la Modimo le ka bona bobitshepo dintlanyane tsotlhe tsa puso ya legodimo di sa sisale di etsa koko ka pononyane di sireletse ba rapule di sireletse ba ramphetlele masika le disala le rona ba tla phitlong rotlhe rra ke ra re boela kwa rra o bo re di betse mo ditseleng tsa rona go ya le go boa ka Jesu Kriste morena wa rona amen ke tla kopa lo sutiseng ditulonyana tseo ba tla tswa mme pele baruti ba me ke kopa le tsamaile ko pele ga bone lo letlele baruti ba lopote ko pele go tla tswa mme a ba salwa morago ke ngwana baruti ba emele go pele
I'm going to take the video.